ukisha shimama ndakusi kitu kia pili. Uangali kama kukiti unaikala mbele yako uko kiti yenye iko vide. Kama kukiti unaikala mbele yako uko kiti ya vide, ndakusi upandie pale. Tufunike ile mamwanya. Tuko ba mingi sana metuna sambarana tu. Metuko ba mingi. Hata hii mabiti hapa na waza ni vyetu. Hivi ni vyetu. Ni vyetu hivi vyote. Hivi viti vyote ni vyetu papa. Hivi viti vyote ni vyetu. Unajua mimi nakwambia usogee. Nijumi nataka nikuambie kuko siri ingine kuna mara hauijue nikuambie hayo. Kuni kama ziko pamoja njo zinawakaka. Kama zinaachana zinawaka tena zinazimika. Hauwezi jua kenye kiko mumwenyeko karibu na weye. Unaweza kuya kuna mara ulilobana lakini huyu alikauka. Saa moto inawaka, huyu mwenye anakauka anakuhakisha na huyo mwenye ulilobana. Hauseme amen. Hauseme amen. Unaweza kuya unalobana na mwingine alikuya nakauka. Shibote banatutia mu mafiga moya. Sa tutawaka bale bakukauka ndio bananza waka. Shiba kulobana tunakia waka nyuma ya bale benye bali tukausha. Tunapoingia katika mkutano hivi uhakikishe kwamba kuko kitu kenye Mungu aliweka mwenzangu kenye kinaweza kuniambukia. Mtu mwana sema amen. Haleluya. Kitu kia pili, ukishaingia mkutano hivi unatakiwa ujue ya kwamba umeingia katika uwepo ya baba yako. Inafaa kujikaza, kujikosantre ukue hapa. Kila kitu tutafanya hapa kiko na sehemu ya baraka yako. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Hawezi yua mwenye kukaribu yako kuna mara leo njo journée ya mwisho yake ya kubakia mukasho. Donc yuko na mwone iko pale, iko njala, iko krize, alikialwa migulu, iko mnyumba ya kupanga kule mukeredi ya kulipa $15 na alisha zikosa. Kumbi usiku ya leo njo mbingu iko na siege mwisho yake. Sasa kumbi kesho asubuhi kuko tu nomination presidentielle. Mtu mwana tutoka hamo hapa anakuwa gouverneur, anakuwa ministre. Unasikia tu mtu anakuwa eleve, unajiuliza bilikuwa. Ndio unaanza tafuta nani ndio balinua. Unasema c'est sule fulani. Hapana. Bon, occasion ndio hii. Sasa tutakwambia usalimie, salimia mweko gauche na droite. Au yue kesho atakuwa nani? Juu saa ataanza ingia hapa na basoda hautamsalimie. Mais hivi angali civile mwa tu hivi profite kumsalimia. Kuna mtu anasema amen. Na kuhakikishia hii mkutano ni mkutano tofauti na mikutano ilishapita. Kuna barua kutoka kwa baba yako mbinguni yenye mimi nakia nikufungulie. Usikue distrait, kuna kitu kenye Mungu atafanya na wewe hii juma. Mwenye akukua na kujua hii juma atakujua. Nasema asema amen. Kabla siaendelea mbali, acha tusome hili neno linaandikwa katika Wakorinto wa kwanza sura 2 mstari wa 4 mpaka 16. Tutasoma lugha zote mbili, Francais na Swahili. Tutakuwa tungali tunasimama, usiikale. Utekala mpaka sanda kuambia uikale. Karibu mwanapata tusomee mkiswahili. Wakorinto wa kwanza sura 2 mstari wa 4 mpaka 16. Kama una Biblia akose bata projecte pale, unaweza somea yako. Mwenyeko na Biblia anasomea mbiblia.
Karibu msomaji kutusomea. Barua ya Paulo wa kwanza, sura 2 na mstari wa 4 mpaka 16. Barua ya Paulo kwa nani? Kwa Wakorinto. Unaona kuliacha hivi. Yes. Na neno langu na mahubiri yangu hayakuwa kwa maneno ya akili ya kushawishi watu, lakini katika onyesho la Roho na la nguvu. Imani yenu isiwe katika akili ya watu, lakini katika nguvu za Mungu. Lakini tunasema akili katikati yao walio watimilifu, lakini si akili ya dunia hii, wala ya watawala wa dunia hii wanaogeuka kuwa bure. Lakini tunasema akili ya Mungu katika siri, akili inayofichwa, Mungu aliyoamuru mbele ya dunia kwa utukufu wetu. Hata mmoja wa watawala wa dunia hii hakuijua, kwa sababu kama wangaliijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, jicho halikuiona, wala sikio halikusikia, wala ya kuingia katika moyo wa mtu maneno Mungu aliyoyatengenezea wenye kumpenda. 10. Lakini Mungu aliyafunua kwetu kwa Roho yake, kwani Roho anatafuta maneno yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa sababu nani katikati ya watu anayejua maneno ya mtu ila roho ya mtu iliyo ndani yake? Hivi kwa maneno ya Mungu hakuna mtu anayeyafahamu ila roho ya Mungu. Lakini hatukupokea roho ya dunia, lakini roho anayetoka kwa Mungu, kusudi tupate kujua zawadi tulizopewa na Mungu. Nasi tunasema maneno yale vile vile na Roho Mtakatifu, tukifananisha maneno ya roho na maneno ya roho, kwa sababu maneno haya ni upumbavu kwake, wala hawezi kuyafahamu, kwa sababu yanatambulikana na roho. Lakini mwenye kufuata roho anatambua maneno yote, lakini yeye mwenyewe hatambuliwi na mtu. 16. Maana nani aliyejua nia ya Bwana amfundishe? Lakini sisi tuna nia ya Kristo. Amen. Mbele uikale, mimi nataka ufanye mimi nataka kuambia. Utasalimia watu wenye unapenda. Wenye unapenda. Ukitaka kusalimia kanisa wote utawasalimia, lakini uwasalimie hivi. Uambie mwenye iko karibu yako na mwenye iko mbali na wewe, mwambie Mungu haone haya kuitwa Mungu wako. Mungu haone haya kuitwa Mungu wako. Haone haya kuitwa Mungu wako. Salimia wenye unapenda. Makati uko na salimia wenye unapenda, na mimi niko na teremukia pale chini. Mungu aone haya kuitwa Mungu wako. Mungu haone haya kuitwa Mungu wako. Mungu aone haya kuitwa Mungu wako. Musalimie na uko na shangilia. Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu. Mungu haone haya kuitwa Mungu wako. Shangilia. Haleluya. Acha nikwambie, mwa hii dunia usikuwake surpris
usikuwake surpris na ile kitu. Mimi nasema usikuwake surpris na ile kitu. Mwenye tu hawezi kusikilia haya ni Mungu tu. Ningekuwa fasako ningesema amen. Ambia mwenzako ujumbe lishaanza. Ambia mwenzako ujumbe lishaanza. Mimi nataka kuambie, saa unaolewaka uko na machafu kwa saa ya tomati. Unakuwa na liziba ya kuchongoka saa liprini. Lakini inafikaka fasi kwenye liziba linakuwa saa shocks. Liziba inakuwa saa cravant. Kuna fasi unafikako unakuwa na sura saa muatalie. Donc unakuwa na mstari hapa na mstari hapa. Unaangalia mkio, unapandisha machafu. Ato ipulize mstari lishakuya. Donc kuna mtu anaweza kuwa alikupenda juu ya machafu wala alikupenda juu ya kifua, siku kinaanguka hana kusikilia haya. Ambia mwenzako hakuna problem. Na mimi niko parmi bale bafie benye mi siwezi tika fie aolewe na garso mwenye anatepeta. Garso mwanatepeta. Garso mugonjwa. Mutu iko na 30, mutu iko na 25, meni wa kutepeta tepeta. Siwezi kuitikia olewe na ule. Kila fie anapendaka garso juu ya nini? Garso manake ni nguvu. Unaangalia mwenzako hivi unasema ndiyo. Lakini usisabu kama kunafikaka mwaka kusikuti unyangule mugulu hivi na uyakufa. Kama unanichukia juu miguu inaanza tetemeka, hakuna probleme. Ulinipendana ningali na nguvu. Mimi nataka kuambia mwenye hawezi kukuchoka ni Mungu tu. Mebatu yote mudunia, kila mtu anaweza kukuchoka. Bibi anaweza kuchoka, bwana anaweza kuchoka, batoto banaweza kuchoka, serikali inaweza kuchoka, bajirani banaweza kuchoka, familia unatoka mweneza kuchoka, lakini mwalikuumbaka, mwenye alikuokoa hawezi kukuchoka. Sababu ya nini? Ni upendo wake ndio ilimsukuma kuya kwako. Sema amena mara 3. Leo ni kiingilio, sitasema kitu. Leo niko na kiingilio tu. Kiingilio yangu inasema hivi. Yangu inasema hii juma yote tutakuwa ni juma maombi. Mema hii kiingilio sitasema tabi mimi nasoma, ndakupatia tu kwanza hii ufunuo kusudi hii juma yote sio unakuja hapa ukioko motive. Muma strategie satanique, munjama za shetani anajua, nasema anajua. Donc kama anajua manake ni kweli. Mwambie mwenzako ni kweli. Kweli yenye shetani anajua njoo hii, andika. Kweli yenye shetani anajua njoo hii. Maombi hayashindwaka. Maombi haiozake. Maombi inawekwa akiba kwa Mungu. Andika vitu 3. Ya kwanza, shetani anajua. Maombi haishindwaki. Maombi haiozaki. Maombi inawekwa akiba mumitungi, mumaarchive ya Mungu. Yani maombi yenye unaomba sai le 2 juin 2025 iko na uwezo ya kufika mpaka le 2 juin 21,050. Unajiuliza unasema papa, ndakuwaka tena. Hatuombake juu tukue. Maombi yetu iko na miaka kutushinda. Maombi mimi naomba sai iko na miaka kunishinda. Ndio maana maombi unaomba sai inaweza kuwa msaada ya batoto, ya batoto, ya batoto, ya batoto, ya batoto, ya batoto, ya batoto yako.
Ambia mwenye karibu yako, hapana pigana na mtoto mwenye na baba. Mwambia bien, hapana pigana na mtoto mwenye na baba. Ukitapiganisha mtu, ujikazi kama ni mtoto wa nani. Juu unariske kupata problem. Hakuna mtu anasikia. Mimi nasema hivi, maombi tu unaomba sai, unasema Mungu Baba katika jina la Yesu. Ile maombi tu sai inaweza enda mpaka mu 21,050. Ni kusema maombi yenye unaomba sai inakuwa akiba ya batoto 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 yako. Sema amena. Unaweza achia batoto manguo, unaweza achia batoto mitugari, unaweza achia batoto manyumba binaoza, lakini maombi haiwezi oza. Haunipe amena. Haunipe amena. Mimi nasema hivi, usipiganishe mtoto mwenye na nani? Juu ya nini? Haujui baba yake alifanyaka maombi gani. Hakuna mtu anasikia, sema tena amen. Ile ndio kweli shetani anayua. Kweli ya pili shetani anayua kuona kama hatuwezi zuia maombi ya Bakristo, maombi ya kanisa. Mie shetani na mapepo zangu na nguvu zangu zote siko ameziri ya kuzuia maombi. Sasa kenye tutafanya, mwende muzuie watu wasiombe. Gusa mweza kumwambia unasikia usiki. Hivi shetani hawezi zuia maombi, wende mufanye kazi mapepo, balozi, bachawi, bafumu, bokiltisme. Mwende muzuie batu basiombe. Hivi hatuwezi pata nguvu ya kuzuia maombi, mwende mutengeneze kitu mtu asiombe. Muzuie Bakristo basiombe. Juu bakiomba tu, ile maombi itakuwa na matokeo. Bakiomba tu, ile maombi miaka ipite itatimilika. Bakiomba tu, ile maombi inabakia hazina ya batoto, ya batoto, ya batoto, ya batoto, ya batoto yao. Sasa mwende mukanisa, mwende mumanyumba, mwende mumajamaa ya Bakristo, muformule kitu, mutengeneze kitu, muongeze mawimbi, muongeze maprobleme, batu basiombe. Aimba mzako, mimi nasikia bisirani. Wao usikie bisirani. Aimba mzako, mimi nasikia bisirani. Juu kama hauna bisirani hauwezi omba. Maombi ni ya benye biko na nini? Na bisirani. Hakuna mtu anasema amen. Sasa angalia. Mimi naita garçon mwe. Garçon mwe apale mwenye mwangali nguvu. Kuya mbio mbio. Ungali nguvu peti. Upulize iki puliza iyale. Eske ba fie wanakuwa pumuzi? Kuko fie mweko pale. Fie mwa kamata ni pulizi. Puliza hii kabisa. Puliza nguvu peti yangu. Puliza kabisa. Haleluya. Angalia mweza kufuata. Nilishasema maombi ni matokeo ya bisirani. Kama una bisirani usifanye nini? Hauwezi omba. Haleluya. Aha. Sawa, achia pale. Mbona fia na pulizo kushinda? Kamata vile. Sogea hapa. Kamata vile tu, funga kule yulu. Funga kule yulu. Shimama hapa. Shimama pale. Shimama pale. Sasa kamata sasa. Ushafunga yulu. Funga yulu. Sasa angalia, kamata mzuri, shimamisha. Shetani anayua kukreye maprobleme, ka probleme kadogo anakavimbisha. De sorte so unakuwa naangalia probleme yako hivi. Unaona ndaombea nini?
Donc anasimamisha probleme hivi mpaka so unaangalia probleme unasikia Mungu nilikiafa nini mwa hii dunia? Mungu nilikufanya nini? Vraiment nilikufanya nini? Mi vraiment ni juu ya nini? Ali multiplier probleme mwako. Mungu ningiyuwaka singiolewaka na hiki kibwana. Mungu ningiyuwaka vraiment singiolewa na hiki kibwana. Mungu ndakia kosa mbingu juu ya hiki kibwana. Ni shetani ali juu ya nini? Akuzuie tu usife nini? Anaongeza probleme de sorte so unakuwa unaangalia probleme yako hivi. Unasema Mungu vraiment unginiulizaka singizaliwa mwa hii jamaa. Mungu unginiuliza singizaliwa mwa hii jamaa. Mungu jo jamaa gani nizaliwa kama. Donc unaangalia familia yako, unaangalia maprobleme, unaangalia njala, unaangalia bumaskini, unaangalia krizi, unaangalia bushomere. Ile yote ni ma strategie satanike justifier nini? Usiombe. So nataomba anapanula hayo nguvu, anaiongeza. Donc kuliko kuomba unaanza ona mulima ya probleme yako. Mungu ulionaka enianguke yako kianamuki kia hivi vraiment. Mungu huyu mwanamke iko chanzo yangu ya kwenda kuzimu. Kama nenda kuzimu Mungu ni huyu mwanamke. Donc pale alishainua probleme yako mpaka anaitale mbele yako. Quand vous le regardez comme ça, kuliko kuomba unaanza lia. Shetani anapendaka watu bakulia. Esther anamwambia Mordekai, wende ambia wana wa Israeli waache kulia tuombe. Juu ya nini? Shetani alikuwa nishapandisha probleme. Après 30 jours inafaa bote bakufu. Sasa mwenye ataomba hawezi lia. Daniele banamuleta katikati ya benzake na mfalme akisema hivi mimi nakosa tafsiri ya ndoto, inafaa mkufu. Daniele banamuleta mule anakeba tukone mie nilisemaka ndakia kufa mwa hii guvernema bure. Nini? Usiulize mwingine. Nini? Ulize mwingine. Nini? Mfalme alilota ndoto. Mimi kama alikuwa analalia kwa miguu, kama alikuwa analalia kwa mikono, si kama kulalia kwa ore, kama alilalia siyui. Alilota tu ndoto tu. Ndio anakuya anatuambia shie tulete ile ndoto alilota na tulete na tafsiri. Mulishona bia vile. Ye mulishona bia vile. Huyu wane ko problematike. Vraiment ni probleme tu. Anaenda ulizo ni probleme tu. Daniel akasema hivi, chef de cachot, unitoshe mwa aba watu, unitie yangu chambre, ndaomba Mungu. Mungu atanipatia ile ndoto na atanipa tafsiri ya ile ndoto. Mais a condition unitoshe katikati ya bakalialia. Condition moya unitoshe katikati. Sasa sana toka katikati ya bakalialia anafanya nini? Anaomba, c'est-à-dire haone probleme gisi bengine biko wanaiona. Juu Daniel anajua maombi hayashindwaka. Maombi hayozaki. Maombi ni akiba. Sema amena. Rudia pamoja nami, maombi. Anza, maombi haishindwaki, anzia pale. Maombi. Sema nguvu di. Maombi ni akiba. Sasa kama maombi haishindwaki, c'est-à-dire quoi? Sasa tu unaanza maombi hivi,
Maombi manake nini? Ni kualika uungu wa kimungu katika utendaji. Mtu mwaseme amen. Sasa unaanza omba, sasa unasema Mungu Baba katika jina la Yesu. Iko invitation urgent. Manake unaambia Mungu asimame na bumungu yote. Yani Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa maombi yako Mungu anasimama. Saa anakuya. Impossible inageuka possible. Esheke inageuka resite. Saa anasimama anakuya comme multisystème. Incomparable. Admirable. Insondable. Initiateur. Régénérateur. Promoteur. Le maître de temps et de circonstances. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mutuma aseme amen sana. Mutuma aseme amen sana. Juu ya nini? So unafanya maombi Mungu anakuja. Nitakwambia, ambia mwenzako Mungu ni masifa. Mwambie abie Mungu ni masifa. Isaya 42 mstari wa 8 inasema utukufu yangu. Utukufu yangu. Sita. Sungi andika pale tuisome gra. Esaïe 48 français Swahili. Mimi nataka usome le neno. Juu ya nini sa unaita Mungu anasimama? Ni juu Mungu ni masifa. Jina langu mimi ni mwenyezi. Utukufu wangu sitamupatia wala sifa zangu sanamu za miungu. Ni kusema nini? Mungu anapendaka sifa zote. Na za frigile, na za aksa grave, na za... Mungu anapendaka sifa zikuwe. Mungu anapendaka utukufu yote ikuwe. Mungu anapendaka shukrani zote. Mimi nishasema vitu tatu. Mimi nasema ya kwanza, Mungu anatakaka sifa zote. Sifa zikuwe. Andike le neno bien. Ya pili, Mungu anatakaka utukufu. 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 Utukufu yote. Utukufu sans exception. Utukufu ikuwe. Ya tatu, Mungu anatakaka shukurani zo. Shukurani zikuwe. Ndio maana anasema kila goti litapigwa mbele. Haleluya. Gusa mweza kumwambia fata kadogo. Fata kadogo. Sasa kenye kinaletaka Mungu haiko bugari na samaki. Haiko ndoa yako. Invitation ya kumuleta Mungu mwenyezi. Ule mwenyezi wanaandika pale, ungituandikia mu français tungipata, tungisoma bien. Tupati français. Ndakuonesha ule mwenyezi wanaso. Ule mwenyezi, juu tukisoma mwenyezi hapa mu Kiswahili hausikie bien. Mais ukisoma mwenyezi mu français utasikia. Je suis, c'est, je n'ai ma gloire ni aux idoles. Je suis l'éternel. C'est-à-dire quoi? Kama Mungu anasema kwa eternel, maana yake anataka kuambia kabla milima hayaumbika, kama blato hayakuwa, yeye alikuwaka. Iko juu ya vyote. Alikuwaka, iko atakuwa. Hakuzaliwaka, hakuumbiwaka.
hana date de naissance, na hana date de décès, na hana troisième âge. Hata zeekaka, hata chokaka. Biake abiongezekake, biake abipungukake. Hawezi kuima juu atwale mu depo. Akikupatia biake habitapunguka. Akibibakiana habitaongezeka. Sasa ukimuita anakuya kama eternele, Mungu wa milele, mwenye iko na majibu mukila solution. Sema amena. Ule mwenye akishimama milima yote, akishimama utasa, akishimama magonjwa, akisimama buselibater, akisimama bupangai, akisimama bushomere. Shangilia kwa makofi. Kwa maombi njoni. Anakuambia ni nini? Anakuambia ni nini? Ngoja nikuoneshe mfano ya maombi. Nikuoneshe mfano ya maombi. Mkui hapa mbele. Shimamia hapa. Munyangule kubule vitu mimi nawapatia hilo. Munyangule hiyo, shimamia hapa. Mkiokie kule kwa watu wiko. Nyangula yule. Ngwe niulize mtu moja. Wewe uko kule nyuma dada. Wewe ndio mimi naambia. Angalia huko dada. Angalia wale wanashimama pale. Nini unaone kono mkono? Shimama useme nini unaone ile pape kono. Ongeza sauti. Simama useme. Simama tu useme, unaona wala uone. Hauone? Grand frère. Unaona ile mikono pale. Nini kwa ile mikono pale bafie? Nini unaona? Ungali na macho. Unaona nini? Unaona kitu kiko sawa? Shindano? Ambo? Tulizo umo iko pale. Dada, wewe unaona nini? Wewe uko karibu hapo unaweza ona? Unaona shindano. Tulizo umo iko kule kukwe. Wewe umo nyuma pale. Nini unaona? Unaona nini? Mko na macho kweli. Kila mtu kunaona kama kale ni kashindano. Yani kakitu kadogo. Sasa unasema maombi. Maombi haiko kitu ingine. Maombi manake miujiza ya Mungu. Quand vous parlez la prière c'est le miracle de Dieu. Kama maombi haiko miujiza ya Mungu, kuomba haina maana. Shetani hawezi piganisha maombi na ajue maombi. Shetani anajua miniti 2 tu ya kuomba hivi. Na byenye bilikuwaka wapi binasagikaka mu masegonde. Sasa kuona mie shetani siwezi ziwia maombi. Musuie batu basiombe. Mubatengeneze ma probleme. Mtu anatoka kwake kuna probleme, mtu anatoka kwake kuna njala, na hivi tu kwa hapo huko krizi hauna hata sensa. Tukikwambia omba unasema ndaomba na hii njala, unataomba unakumbuka nini batakula leo. Vile ndio shetani alishaifanya hivi ikuwe grave. Na shetani na kama ukiomba tu ile njala inaweza sagika mu masekonde. Nyangule ile kipuliza bwana. Piga ile shindano mali kipuliza tuone. Inenda. Na wewe no nenda. Ina? Esko unaweza shangilia kwa makofi? Esko unaweza shangilia kwa makofi? Maombi haishindwaki. Maombi haiozaki.
Maombi ni akiba. Hata ukuwe na mulima yae, ukimuita Bwana, maombi yako inasagaka mulima. Sema amena. Maombi yako iko na uwezo ya kubomoa milima iliyosimama kwa maisha yako. Simama kwenye uko tuombe. Simama kwenye uko tuombe. Simama kwenye uko tuombe. Magharibi ya leo tunaenda kuactive. Tunaenda kuactive, yani kuactive. Ijuma ni juma ya maombi. Nina kuwa na moyo wa shukrani. Kesho ndairudilia mu introduction. Niko na moyo wa shukrani. Mungu manileta mu kanisa ya Sepaki. Sitaisahau kwa maisha yangu. Kesho ndaanzia pale. Ndakuambia kitu kenye kinatufanya tukue Sepake, wala tuwezi hangaika, wala twende tunalambula kukila ya lala. Tuko na vyote vivinenea. Tuko na vyote vivinenea. Mimi nataka nikuambie tu, wewe kwa hii minute jikosantre. Acha probleme yako, acha kujiswali. Unaweza kuwa hapo kuna probleme mwako na bibi yako. Bibi yako alishainua bagarso yake bakupiganishe. Achiele pembeni. Unaweza kuwa hapa uko na bwana mwenye anakutesa, lakini watu hawajue, ulishafunika. Lakini nataka nikwambie, mwa hii maombi unaweza fanya kitu. Mwa hii maombi kitu kinaweza fanyika. Amesema kitu kitafanyika. Karibu yako niachie heo. Nyangula mikono miwili juu. Nyangula tu mikono miwili juu. Nyangula mikono miwili juu. Rudia hii maneno. Sema, Mungu Baba, katika jina la Yesu, magharibi ya leo mimi natangaza mtu yeyote, awe mwanamke, awe mwanaume, mwenye iko na mwili na mwenye hana mwili, waliojiinua juu ya maisha yangu, wakatangaza sitaendeleaka, wakasimama kama mulima juu ya maisha yangu, juu ya jamaa yangu, leo mimi natangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, mimi navunja, mimi naangamiza, mimi nateketeza kitu chochote kilichosimamishwa mu maisha yangu kwa jina la Yesu. Piga makofi, kemea. Piga makofi, kemea. Katika jina la Yesu. Jikosantre. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mulima iliyosimama mbele yangu ianguke, 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 ianguke. Katika jina la Yesu. Kila mulima iliyosimamishwa maishani mwangu na iamuru kuanguka katika jina la Yesu. Mtu yeyote, awe mwanamke, awe mwanaume, mwenye iko na mwili na mwenye hana mwili, waliojiinua juu ya maisha yangu, natangaza washuke, wapotee, wasambarane kwa njia 7 katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rekerebosa, yetekeremo, yutukuruba, reboya, ndekerema. Endelea, endelea. Piga makofi, kemea kabisa. Kuna kitu kiko kinafanyika. Kuna kitu kiko kinatendeka. Ndio, ndio, ndio. Maombi haishindwake. Ndio, maombi haishindwake. Ndio, usichoke. Maombi haishindwake. Ndio, maombi haishindwake. Ndio, maombi haishindwake. Mpendwa, haukukuya kuasiste wengine,
ulikuya kuangusha mulima. Kama mwingine atafunga mikono, usifunge yako. Kila mtu anako anatoka. Kama mwiko karibu yangu apendi omba, binamuona, mimi ndaomba. Maumivu ni yangu. Mimi naisema tena wazi. Kama mwanamuki iko na mimba ya 2 mois, anakula bulongo, anakula ndugu. Bui. Me mwenye iko na ya 9 mois, baki mwingiza musali d'accouchement. Bana mwambia kapuse. Mwana kwambia upuse. Ni mwenye kuna kusaidia kuzala. Pumuzi haiko yake. Pumuzi ni yako. Sasa tunaweza kuwa hapa. Kuko mwenye na mimba ya 2 mois. Na shi bengine tuko na 9 mois. Tuko musali d'accouchement. Tunatazala. Mwenye kuna ya 9 mois. Mimi siko sana mwenye kuna ya 2 mois. Wewe ungali unabebana kumugongo na bwanako. Mungali mnalishana biskuiti. Shie wapi? Mimi siko sana wewe. Ukiacha kuomba, mimi sitakuangalia ndaomba. Kila mtu na maisha yake. Mwingine akinyamaza, mimi sitanyamaza. Mtu mwana anasema amen. Kuna mara huko hapa, uko na babako motalomba Minerval. Me hapa kuko yatima, mwenye hana baba, hana mama. Akinyamaza, inua mikono yako miwili. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu, mimi natangaza mtu yeyote, awe mwanamke, awe mwanaume, mwenye iko na mwili na mwenye hana mwili, waliojiinua juu ya maisha yangu, wakatengeneza madhabahu ya kureklame maisha yangu, kwa jina la Yesu, mimi navunja kila madhabahu, kila madhabahu. Vunja madhabahu, vunja madhabahu katika jina la Yesu. Kila madhabahu ya kureklame maisha yangu na ivunja kwa jina la Yesu. Kila madhabahu, rebo shekerebo, kila madhabahu iliyotengenezwa juu ya maisha yangu na ivunja kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, madhabahu yote iliyotengenezwa juu ya watoto yangu, juu ya mafie yangu, juu ya magarso yangu, na ivunja kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea, endelea, piga makofi, ongeza sauti. Hapana choka, hapana choka, hapana choka, hapana choka, hapana choka. Rebo seke. Maombi hayashindwaka, maombi hayaozaka, maombi ni akiba, ni akiba. Endelea, endelea. Rebo sakaraba. Navunja kila madhabahu, navunja kila madhabahu iliyotengenezwa juu ya kureklame maisha yangu, juu ya kureklame batoto yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wazo, wazo, maombi hayashindwaka. Kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kiko kinafanyika, kuna kitu kiko kinafanyika, kuna kitu kinafanyika. Ndio, endelea, endelea, endelea. Yes, 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 yes. Amen. Hallelujah.
Niangalie, nikwambie, iko interdit kufanya negociation. Kila negociation ni alama ya kushindwa. Ile unapasha yua. Negociation ni alama ya kushindwa. Donc ukisa shindwa, munenda ku negociation. Mekanisa haifanake negociation. Mukristo afanyake negociation. Mukristo anambia shetani, utake usipotaka, kila kitu kyangu kiolibeba utakirudisha. Magharibi ya leo kuko mwenye napasha atapike nyota yako. Mimi nasema kuko mwenye napasha atapike nyota yako. Mimi nasema magharibi ya leo kuko mwenye napasha atapike nyota yako. Mimi nasema kuko mwenye napasha atapike batoto yako. Mimi nasema kuko mwenye napasha atapike batoto yako. Maombi tu hivi kunafanya hapa. Kuko fasi barisha kosa amani. Kuko benye barisha kosa amani. Sasa nataka nikwambie, unaweza kuwa na kumbi nyota yako bali ibebaka. Ndio maana kufanya uko nalia. Uko nalia juu nyota yako bali ibebaka. So nakuya hapa mu maombi. Usione bukubwa ya kubalibeba nyota yako. Fanya tu maombi katika jina la Yesu. Vile niko na kuonesha ndio utembei. Utajikuta unafika kwa mwenye alibeba nyota yako. Na unamutapikisha hayo. Hapa mu maombi hii hatutaye majina ya watu. Vile niko na kuambia ndio tunaombaka. Sasa uko unasema Mungu Baba, mtu yeyote, awe mwanamke, awe mwanaume, Mungu anamlokalize. Sasa tunasema vile Mungu anaanza mutafuta. Ile maombi na mutafuta. Mtu mwana sema amen. Nyangula mikono miwili juu. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu, magharibi ya leo mimi natangaza mtu yeyote, awe mwanamke, awe mwanaume, mwenye iko na mwili na mwenye ana mwili, kokote walikusanyana juu ya nyota yangu, benye badilapaka sitaendeleaka, benye badilapaka juu ya batoto yangu, benye badilapaka juu ya ndoa yangu, bakwe mu territoire, bakwe mu village, bakwe mu collectivité, kokote kwenye biko, mina tangaza recuperation ya nyota yangu kwa jina la Yesu. Piga makofi. Ingia mu chefferie, ingia mu territoire, ingia mu collectivité, kokote kwenye biko, kwa jina la Yesu. Kokote balibebaka nyota yangu, wezo kwa jina la Yesu. Mukwe mu territoire, mukwe mu village, mukwe mu collectivité, mutu yeyote mwalibeba nyota yangu, kokote kwenye iko, kokote kwenye iko, kokote kwenye iko, mutu yeyote aliyebeba nyota yangu, aliyebeba nyota ya batoto yangu, akwe mu territoire, akwe mu collectivité, akwe mu village, natangaza achilia, 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 rebosaka, achilia, achilia, kitu yangu yote yenye limeza au taitapika, tapika, tapika kwa jina la Yesu. Achilia, achilia, achilia nyota ya batoto yangu, achilia nyota yangu, achilia, achilia kazi yangu, achilia, 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 achilia kitu yangu yenye ligusaka, achilia kenye mulifunga, achilia kenye mulibeba, wezo ikulokalize kwenye uko mu village, mu territoire, mu collectivité, achilia, 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 wezo,
achilia, achilia kitu chochote mlichobeba kwa maisha yangu. Achilia, 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 achilia. Wazo kosa amani, kosa amani, kosa amani, kosa amani, kosa amani. Rebosaka, rebasa. Endelea, ni mapambano. Endelea, ni mapambano. Endelea, ni mapambano. Hey, usijali yasho, usijali kutoka yasho, usijali. Hey, ni mapambano. Achilia, achilia, achilia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Reka. Yes. Ndio Baba. Ndio Baba. Fanya Baba. Fanya Baba. Fanya kazi yako. Fanya kazi yako. Sifa zitakurudia wewe. Ndio. Ndio. Hallelujah. Usijale yashu kutoka. Hakuna vita bila yashu. Hakuna vita bila mapambano ya jasho. Jasho inakuambia kama uko mapambano. Hallelujah. Nilikuwa nasema atafunga mikono, mwache afunge mikono. Tuko tumaombi hapa. Mtu mwana anasema amen. Tunaingia kwa sehemu nyingine, nasema kuna kuwaka njama mwe na kuwa katika ulimwengu ya giza. Sasa vile tulisema juu ya kukontrole. Shetani kuna mapepo zenye amepatia kazi ya kukontrole maisha ya watu. Donc ukipata tu $100 analeta probleme ya $500. Ni mapepo za kukontrole maisha. Siku tu ulipata fiancé, siku tu fiancé alitokea, ndio siku probleme zinaanza. Donc iko na ba spécialiste ba kukontrole maisha. Ba kukontrole. Ukipata kazi banalamusha probleme. Kuliko kazi ikuwe avantage kwako, inageuka muzigo kwako. Magharibi ya leo tutaangusha mwenye iko na mwili na mwenye ana mwili, mwenye baliwekaka juu ya kukontrole maisha yako. Wache ni kuambia kitu moya, mubulozi ile kitu inakuwaka. Bana kamataka kakitu kiko saka muti. Kakitu savile kamuti. Bana kakamata tu bana kambia bana katupa mwako. Kale kamuti kiko na kazi ya kulamusha probleme mwako. Muneza anzia kukakitu kadogo. We na bibi yako munanzia tu kukakitu kadogo. Na inapanda, inapanda, inapanda. Na munamaliza karibu na mwezi mzima musemeshane. Bibi na bwana wa Kristo. Na mwezi mzima musemeshane. Kuna kakitu kebalitupa munyumba, kazi yake ni kuchamusha maasira, kupandisha bisirani, kutokusemeshana. Ni kazi ya mashetani. Juu ya nini? Banayua kama ukilala unasirika,
hautaomba. Banayua ukikosa furaha hautaomba. Meacha nikwambie kama maombi haidependre na furaha, haidependre na amani. Na amani kuwe, na isikue, wewe fanya nini? Maombi iko na uwezo ya kukrea amani. Hauseme amen? Maombi iko na uwezo ya kukrea amani. Unaweza toka kwako mko na probleme wewe na bwana wako, wewe na bibi yako ya grave. Mlikuwa na mwezi mzima msemeshana. Kuomba hapa tu inaweza krea amani. Mwa unafika kunyumba unaingia hivi unaona tu mwenzako anakusalimia. Habari mama Bijou. Na mko na mwezi mzima msalimiana. Unaona anakusalimia. Jua nini? Maombi kuna uwezo. Kila mwenye alikontrole maisha yako atapigwa upofu sai. Nyangula mikono miwili juu. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu, mimi natangaza mtu yeyote aliyetumwa kutoka ulimwengu ya giza, akuwe na mwili, asikuwe na mwili, juu akontrole maisha yangu, nyumba yangu, familia yangu. Natangaza mtu yeyote aliye mjumbe wa shetani juu ya jamaa yangu kwa kupana rapor kuzimu juu ya nyumba yangu, leo apigwe upofu, apigwe upofu katika jina la Yesu. Apigwe upofu. Apigwe upofu. Sema apigwe upofu. Sema apigwe upofu. Anayekontrole maisha yangu apigwe upofu. Anayekontrole ndoa yangu apigwe upofu. Anayekontrole jamaa yangu apigwe upofu. Anayekontrole familia yangu apigwe upofu. Apigwe upofu. Apigwe upofu. Apigwe upofu. Apigwe upofu. Rekerebosha. Rikeremo. Yekareba. Nzekerebo. Yutungula manda. Lebosa karama. Yetekelemo. Katika jina la Yesu, wote wanaoinukia nyumba yangu wapigwe upofu. Wapigwe upofu. Wapigwe upofu. Wapigwe upofu. Wote wapigwe upofu. Wapigwe upofu. Wapigwe upofu katika jina la Yesu. Ndio, endelea. 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 Vile uko napiga makofi, kuko kekiko kinafanyika. Kuna bebi naanguka. Ndio, kuko bebi naanguka. Ndio, kuko bebi naanguka. Ndio, wanapigwa upofu. Wezo. 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 Wapigwe upofu wanaotea nyumba yangu. Wapigwe upofu wanaotea watoto yangu. Wapigwe upofu wanaotea bafie yangu. Bapigwe upofu benye wanaotea bagarso yangu. Bapigwe upofu benye wanaotea buchumba bafie yangu. Bapigwe upofu be wanaotea ndoa yangu. Bapigwe upofu. Bapigwe upofu. Bapote njia. Bapote njia. Bapote njia. Wezo. Wapote njia. Wapigwe upofu. Wapigwe upofu. Bapote njia. Bapote njia. Bapote njia. Kwa jina la Yesu. Bafezereke. Kwa jina la Yesu. Ndio. Ndio. Bapigwe upofu. Bapigwe upofu. Bapigwe upofu.
akwe mwanamke, akwe mwanaume, apigwe upofu, akwe mwanamke. Bapigwe upofu, bapigwe upofu. Bapigwe upofu benye banaotea nyumba yangu, bapigwe upofu benye banaotea batoto yangu, bapigwe upofu bebiko na kontrole batoto yangu, bapigwe upofu bebiko na kontrole bagarso yangu, bapigwe upofu bebiko na kontrole ndoa yangu, bapigwe upofu. Motema nanga etondisami na posa na yo. Aba papa molimo nanga ezoganga koluka yo, koluka yo ngana kotika teo kotambola yo osa motema nanga kolana yo ngana kole mateo konguma wela yo tina momoi koluka yo ngana kotika teo kotambola yo osa motema nanga kolana yo ngana kole mateo konguma wela yo tina momoi koluka yo ngana kotika teo kotambola yo osa motema kolanda yo ngana kole mateo konguma wela yo tina momoi aba papa aba 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 papa aba papa aba papa koluka yo ngana kotika teo kotambola yo osa motema kolanda yo ngana kole mateo konguma wela yo tina momoi koluka yo ngana kotika teo kotambola yo osa motema kolanda yo ngana kole mateo konguma wela yo tina momoi aba papa aba aba papa aba papa aba yo koluka yo ngana kotika teo kotambola yo osa motema kolanda yo ngana kole mateo konguma wela yo tina momoi aba papa aba papa aba papa aba
nakokila na makolo na yo. Nakokila na makolo na yo. Nakokila Yesu na makolo na yo. Natango losambo Nakokila Yesu na makolo na yo. Napoko ya lelo Nakokila na makolo na yo. Nakokila na makolo na yo. Sikuchagula siku ya kuzaliwa, sikuchagula bazazi. Ulitaka nizaliwe mwa hii jamaa. Mie huyu mina kuya, mie njo munongo. Mie mina kuya, nachoka na kulia. Kila kwe mina pita mina kwa wimbo. Na mwenyangi nitukana menitukana. Baba mina fika mwisho. Mina kosa kuendaenda. Njama na mina kuya kwako. Mina kuya. Baba mie huyu. Mie huyu. Usifanye sabila unijue. Usinifanye sabila ujue. Kila kwe mina pita mina kwa wimbo. Na mwenyangi nitukana menitukana. Nakunya machozi usiku. Nakunya machozi mchana. Sauti na nikauka na kulia. Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Hauyashindwaka baba. Baba hauyashindwaka. Haiko kwangu utashindiwa. Mie huyu na kuinulia mikono. Sina kungine kwendaenda. Mie huyu. Mie huyu papa. Mie huyu. Mwenye ananiangalia hawezi jua niko napitia. Mina shikaza ni nawe. Mina shikaza nipagale mafuta. Mina shikaza nirepase koti. Lakini yenye niko napitia, maisha na kwa buchungu baba. Maisha na kwa buchungu. Yesu. Maisha na kwa buchungu. Yesu. Sikuchagula wazazi. Sikuchagula siku ya kuzaliwa. Mie huyu. Mie huyu. Mie huyu. Mie huyu. Mie huyu. Benye biko na bamuyombabo ba depute balienda. Benye biko na bamuyombabo ba gouverneur balienda. Mie sina ta depute. Sina ta colonel. Sina ta major. Niko tuna weye. Wetu njo niko naye. Njo maana mimi nakuya magharibi ya leo. Mie! Kama unisaidie, sione mwengine. Kama unikumbuke, sione mwengine. Kama ufanye. Baba, simama juu ya mateso yangu. Simama juu ya mateso yangu. Simama juu ya mateso yangu. Nakokila na makolo na yo. 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 Hakuna maana kunyamazisha. Hakuna maana kunyamazisha. Ambia Mungu neno. Mwambia jina yako. Mwambia mie huyu. Mwambia hakuna maana kunyamazisha. Acha ile machozi ishuke. Acha ile machozi ishuke. Acha ile machozi ishuke. Nakokila
Simama kwenye uko. Simama kwenye uko. Kamata mkono mwenyeko karibu yako. Kuna nguvu za Mungu zinatatembea hapa. Kuna nguvu za Mungu zinatatembea hapa. Kamata mkono ya mwenzako. Kuna nguvu za kupezana. Pana nguvu za kupezana. Pana nguvu za kupezana. Acha ile machozi mwangiki hapana ipanguza. Kuko malaika mweko nabeba machozi yako. Acha ile machozi mwangike. Kuko malaika mwenyeko naibeba. Kuko malaika mwenyeko nabeba ile machozi. Acha huyu mwangike. Mina kuwa wimbo na mwenyangi nitukanaka amenitukana. Kila kwe mina pita mina kuwa zarao. Mina jikaza nivale nguo ya kutakata juu watu wasijue vile niko napitia, lakini Mungu unajua. Baba unajua vyenye niko napitia. Siwezi ambia kila mtu vyenye niko napitia. Siwezi ambia kila mtu vyenye niko napitia. Biko vizito na vileta kwako. Wetu njoni niambiaka, njoni kwangu musumbukao na wenye kulemewa. Jana watoto waliniuliza mbona macho iko ruje, nikakosa vya kuwaambia. Mina choka na kukunywa hii machozi. Nibadilishie machozi Baba. Nachoka na kukunywa machozi. Nigeuzie Baba. Geuza situasio yangu. Geuza situasio yangu. Geuza. Geuza Baba. Geuza. Geuza. Geuza Baba. Omba sasa. Onesha Mungu hitaji yako. Onesha Mungu hitaji yako. Ambia Mungu kile kinakunilisha. Ambia Mungu machozi yako. Mwambia Baba, mie huyu. Mwambia jina yako. Mwambia hitaji yako. Ndio, mie huyu. Sema, sema. Yuko pale babako. Yuko na kusikiliza. Yuko pale Mwokozi wako. Iko na kusikiliza. Ndio, mwambia. Usingizi na niruka. Usingizi na nikosa. Baba, usingizi na nikosa. Usingizi na niruka. Minaanza jiuliza, nilifanya dhambi gani yenye hawezi samehe? Minaanza jishakia. Nakuwa na maulizo. Minakuwa kitusi ya mapagani. Ninjo wimbo mukartie. Ninjo wimbo mukartie. Luangu jo biko banaimba mukartie. Biko banasema Mungu mwanaombaka iko wapi? Biko banasema Mungu banaomba iko wapi? Hey Baba, unasikia maombi. Unasikia maombi. Unasikia maombi. Unasikia maombi. Unajibia maombi. Au yashindwaka. Haiko kwangu utashindiwa. Hey Baba. Hey Baba. Wenjo Baba mayatima. Wenjo Baba mayatima. Wenjo Baba walitupiwaka. Wenjo nalogotaka. Wenjo napangusa machozi ya watu walilia. Weye unapangusa machozi. Unapangusa machozi. Weye unapangusa machozi ya wenye kulia Baba. Unasababisha mtu taabu ya maisha. Weye unasababisha mtu taabu ya maisha. Unasababisha mtu taabu ya maisha. Weye unakataka kamba zilifunga maisha. Weye unachomaka kamba. Unakataka vifungo vya maisha. Unafanya mtu akwe sifa yako. Na mimi nifanye ni kwe sifa yako. Ere kabo shekereba. Ye karamba sakarama.
Yotokorobo sakarama. Yikerebo saka. Achilia. 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 Achilia hii maisha. Achilia. Ana deni yenu. Achilia. 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 Hey Baba, sifa ni zako. Fanya hii sifa kwa yako. Fanya hii utukufu kwa yako. Fanya hii heshima kwa yako. Iko yako, iko yako. Iko yako, iko yako. Iko yako, iko yako. Iko yako, iko yako. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Kila kilichofungwa kwa maisha yako natangaza kifunguke katika jina la Yesu. Kila kamba iliyofunga natangaza ikatike katika jina la Yesu. Pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako. Kila mulima mbele yako natangaza ishuke katika jina la Yesu. Mungu akupanguze machozi. Mungu akuinue. Akuandalie meza machoni pa watesi wako. Akuandalie meza machoni pa watesi wako. Mungu akuandalie meza machoni pa watesi wako. Kikombe chako akifurike na kichwa yako aipake mafuta. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Shangilia kwa makofi. Nasima banguna na ngai liboso mitambo na bango sela kokimana yebite na bomba minayo yone mobateli malamu bipeli sungi ezanga kate mosungi nanga elikananga bipengai na kokite yonde kokaponanga sukananga sukate Zambe bolingo yotalingai pambate nazali moto yana misurayo kitayo sala banguna bakufaso sunganga 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 ngamoko na kokite yawe sunganga ngamoko na kokite yawe Atanga inazamoke na yebi yo zamonene bitumba nyoso yo bunda na yo kasangote balonga yo elombe mobali oyo bomoi esekwa esimami na maboko mayo Yoshua Mashi Atanga inazamoke na yebi yo zamonene bitumba nyoso yo bunda na yo kasangote balonga yo Elombe bomoi esekwa esimami na maboko mayo igelegele sunganga 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 ngamoko na kokite yawe sunganga ngamoko na kokite igelegele Unguluka mudikenga jani zambi Unguluka mudikenga jani zambi wani Wambuli shento Unguluka mudikenga jani zambi Unguluka mudikenga jani zambi wani Wambuli shento
Unguluka mudikenga chani zambi. Yo, unguluka mudikenga chani zambi wani. Mwambulishe Jehova, unguluka mudikenga. Unguluka mudikenga chani zambi wani. Mwambulishe. Nyaya kwepe Yesu wani. Nyaya kwepe. Babulo batatu nungu zambi wani. Sabali wani kumba